ассалому алайкум ҳамватанони азиз, дӯстони гироми қадр, тамошобинони гиромӣ. дар пайравӣ ба амалҳои эҳсонкоронии пешвои муаззами миллат бо дастгирии 2 нафар саховатмандони соҳибкорони саховатманди шаҳри Исфара, зодагони деҳаи Ворух, имрӯз ташкилоти ҷамъиятии Ормони дилҳо ба аёдати 230 нафар беморони беморхонаи каселиҳои рӯҳии вилояти Суғ дар шаҳри Исфара омадем ва ба онҳо кӯмакҳои амалӣ дар шакли лавозимотҳои рахти хоб, матрасу болиштҳо, пойафзолҳо ва маводҳои хӯрока тақдим намудем. аз номи ташкилоти ҷамъиятии Ормони дилҳо ва маъмурияти беморхона ба ин 2 нафар соҳибкорони саховатманд мо изҳори миннатдорӣ баён менамоем ва дар талаби он ҳастем, ки бигзор хайроташонро худованд ба даргоҳаш қабул намуда аҷру савоби зиёд ва подоши амалҳои некашонро даҳчанду садчанд баргардонад. Ормони дилҳо бо мо беҳтаринҳо. نام نکو میماند، نام نکو میماند، لحظه ها میگذرد، دیده برو میماند، دیده برو میماند. این جهانی پر درد است برای همه کس، ناموننگی که تو داری از تو این میماند، از تو این میماند، از تو این میماند. دلا هرگز مروی از پی آزردن خیل، از این از تو چی میماند. قول خیختی زخیران خواهم شدیم، ما ندانیم که در دل همین برادران چیست، هر آنچه بخواهم کنم احسان و خیراتشون پروردگار در ما قبول فرماید. پروردگار در روزگارشان برکت عطا کنه. پروردگار مهربان سعی همیشه احسان کننده های باز هم زیاده کنه. اللهم صل و سلم و بارک.